Itangazo ry'inama mpuzabikorwa Sosiyete Sivile Nyarwanda ku itariki ya 2 Ugushyingo 2020, umunsi wo kuzirikana no kwamagana umuco wo kudahana bica cyangwa batoteza abanyamakuru ku mpamvu z'umwuga wabo. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwebwe mwese abaharanira ubuzima, ukuri n'amahoro ku giti cy'umuntu. Tariki 2 Ugushyingo ya buri mwaka ni umunsi washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, kugira ngo uwo munsi hakorwe ibikorwa byo kuzirikana no kwamagana umuco wo kudahana abica cyangwa batoteza abanyamakuru ku mpamvu z'umwuga wabo. Ibyo bigakorwa mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo. Ibyemezo n'amasezerano bitandukanye kandi byashyizweho kugira ngo birengere abanyamakuru n'abandi bakora imyuga ijyanye n'itangazamakuru, kugira ngo barindwe akaga kose karimo kwicwa no guhohoterwa bazira umwuga wabo. Twavuga nk'ibikubiye mu cyemezo cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, icyemezo 1738 cyo mu mwaka wa 2006, no mu cyemezo 27 5 cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu cyo ku ya 25 Nzeri 2014, ku mutekano w'abanyamakuru n'uburenganzira bwabo bwo kurindwa mu bihe by'intambara n'andi makimbirane akoresha intwaro. Twakwibutsa ndetse ko n'amasezerano y'i Geneve yo ku ya 12 Kanama 1949 hamwe n'amasezerano y'inyongera yo ku ya 8 Kamena 1977, na cyane cyane ingingo ya 79 y'inyongera ya protokole ya mbere yerekeye kurinda abanyamakuru iyo bakora umwuga wabo ushobora kubashyira mu kaga mu turere tw'imirwano. Bitewe kandi n'uko akazi k'abanyamakuru n'abandi banyamwuga b'itangazamakuru akenshi kabakururira ibyago byihariye by'iterabwoba, gutotezwa n'urugomo, nk'uko byemejwe mu cyemezo cy'2222 cyo mu mwaka wa 2015 cy'akanama gashinzwe umutekano ku isi, ndetse no mu cyemezo 33/2 cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu cyo ku ya 29 Nzeri 2016. Ibyo byose byagejeje ku cyemezo cyafashwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, icyemezo 70/162 cyo ku ya 17 Ukuboza 2015 ku mutekano w'abanyamakuru n'ikibazo cyo kudahana ababica cyangwa babahohotera. Imyanzuro y'iyo nteko rusange kandi yanahamagariraga ibihugu gushyira mu bikorwa ingamba zo kubungabunga umutekano w'abanyamakuru n'abandi banyamwuga b'itangazamakuru no guca umuco wo kudahana ababashyiraho ibyo bikorwa bibi. Ndekeye aho urutonde rw'ibikoresho n'ibyifashishwa byashyizweho hagamijwe gukumira no kurwanya ibihungabanya umutekano n'ihohoterwa ry'abanyamakuru n'abandi bakora imyuga ijyanye n'itangazamakuru. Ibyo byose bishimangira guca umuco wo kudahana ababakorera ubwicanyi n'andi mahohoterwa. Nubwo ibyo bikoresho byose byashyizweho ndetse bikanashimangirwa n'amategeko yo mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye n'u Rwanda rurimo, abanyamakuru bakomeje kwicwa, kuburirwa irengero no gutotezwa ku buryo butandukanye. Ku rwego mpuzamahanga, ibyegeranyo by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange n'iby'indi miryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru by'umwihariko byagiye bigaragaza imibare y'abanyamakuru bicwa uko imyaka yagiye ihita. Mu mwaka wa 2006 ku isi hishwe abanyamakuru 155. Mu mwaka wa 2018 hicwa 95. Uyu mwaka wa 2020 tariki ya 2 Ugushyingo hamaze kwicwa abanyamakuru 28 n'abandi 3 bakora imyuga ijyanye n'itangazamakuru. Ibyo byegeranyo kandi biragaragaza ko abica ndetse bakanahohotera abanyamakuru n'abakora imyuga ijyanye n'itangazamakuru abahanwa bari mu kigero cy'10% gusa.
ibyo bikaba bishyira ubwicanyi bw'abanyamakuru mu myanya y'imbere mu bicwa bakanahohoterwa ntibigire inkurikizi. Akamaro k'itangazamakuru ntawe utakazi: gutanga amakuru n'ibitekerezo bihugura rubanda. Iyo nshingano nziza y'itangazamakuru ariko ihura n'imbogamizi z'uko hari abatifuza ko rubanda imenya ibyo batifuza ko imenya. Iyo ikaba ariyo ntandaro y'inigwa ry'itangazamakuru ritabogama n'itotezwa rigira no kwica abanyamakuru. Inama Mpuzabikorwa wa Sosiyete Sivile Nyarwanda CCSR irongera kugaragaza akababaro iterwa no kubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abanyamakuru bamwe baragiye bapfa impfu usanga zifitanye isano n'umwuga wabo. Twavuga nka Byabagamba Stratton wapfuye mu 1992 wakoraga ibiganiro bya Kiliziya Gatolika. Twavuga nka Padiri Silvio Sindambiwe wayoboraga kinyamateka watewe umwanda azira gukora umwuga we mu bwigenge. Mu banyamakuru bagera kuri 50 bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe muri bo kuba bari abanyamakuru byatumye bibasirwa kurushaho. Nyuma ya Jenoside abanyamakuru barishwe, abandi baburirwa irengero, abandi batera ubwoba, baranahohoterwa, baranatotezwa, abandi barafungwa, abashoboye gukiza ubuzima bwabo barahunga. Turibuka tukanazirikana by'umwihariko abanyamakuru 3 bishwe bazira umwuga wabo. Twavuga Hakizimana Paul wari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Umuravumba warasiwe i Nyamirambo mu 1996. Twavuga umunyamakuru Jean Marie Hategekimana wakoreraga Imvaho warasiwe mu Gatenga ka Kicukiro mu 2002. Twavuga umunyamakuru Charles Ingabire warasiwe i Kampala muri Uganda tariki 30 Ugushyingo 2011. Urutonde rw'abishwe ni rurerure nk'uko byanditswe na Jean Paul Habimana ku itariki 22 Ukuboza 2013. Akaba yarabyanditse muri La Tribune Rwandaise mu nyandiko yise Rwanda, la liberté de la presse en péril. Bisobanura ngo Rwanda, ubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu kaga. Yabyanditse mu magambo y'Igifaransa dusemura dutya. Twabibutsa ko u Rwanda rwatakaje abanyamakuru 48 mu gihe cya Jenoside yo muri Mata 1994 mu gihe cy'amezi 3. Mu gihe nyuma yo gutsinda kwa FPR abanyamakuru 8 bazwi cyane bo mu Rwanda bamaze kwicwa. Kubera iyo mpamvu abanyamakuru batanze amaraso yabo bakurikije ibitekerezo byabo bagera kuri 56. Abahohotewe n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihe cy'imyaka 19 byibuze abanyamakuru 3 bishwe buri mwaka. Icyakora ntitwibagiwe abandi banyamakuru bahohotewe n'impfu zidasanzwe mu bundi buryo kuko bahisemo umwuga w'itangazamakuru. Ayo yari amagambo ya Jean Paul Habimana. Abo bose bishwe nyuma yo gutsinda kwa FPR, ababishe ntibahanwe. Abandi banyamakuru bakorewe ibikorwa byicwa rubozo hagamijwe kubica, bamwe bibaviramo ubumuga bw'ubuzima bwabo bwose. Muri abo twavugamo nka Edouard Mutsinzi wayoboraga ikinyamakuru Le Messager. Twavuga nk'umunyamakuru Bugingo wa New Times wakubiswe n'abapolisi 2 bambaye impuzankano za gipolisi mu mwaka 2007, akaba mu bitaro igihe kirekire akavamo ari ikimuga cya burundu. Twavuga nanone nka Jean Bosco Gasasira wari directeur de publication w'ikinyamakuru Umuvugizi wakubiswe za ferabeton muri 2007 bakamusiga bazi ko bamwishe, ariko akaza kuvurirwa mu Rwanda no mu Bubiligi. Urutonde rwaba rurerure kandi twibutse ko abahohoteye abo banyamakuru bose ababishe nta numwe wigeze hano. Hari abanyamakuru benshi batotejwe baranafungwa bazira umwuga wabo. Ababishoboye barahunga, abandi bareka umwuga bakundaga.
uwakora urutonde rwabo yakoresha impapuro nyinshi zo kubandikaho, ndetse ubwinshi bwabo bukaba butangaje mu gihugu gito nk'u Rwanda. Deo Mushayidi wari umuyobozi wa Maison de la Presse, akaba n'umunyamakuru w'imboni, yaje gucikira mu mahanga bamushakisha mu mwaka w'ibihumbi 2000. Abanyamakuru nka Jean Claude Nkubito na Jason Muhayimana bo mu kinyamakuru Imboni nabo batewe ubwoba barahunga bakiza ubuzima bwabo. Abanyamakuru nka Jean Pierre Mugabe wari umwanditsi mukuru wa Le Tribun du Peuple yahunze ashakishwa mu mwaka w'1998. John Mugabe wari umuyobozi w'ubwanditsi bw'ikinyamakuru Umuseso yarafunzwe, afunguwe amenye ko ahigwa kwicwa ahera ko ahunga. Bagenzi be hafi ya bose bakoreraga icyo kinyamakuru baratotejwe, barahigwa, maze ababishoboye bagana iy'ubuhungiro. Kalisa McDowell, Robert Serufirira, Budeyi, Ismail Mbonigaba, Didas Gasana, Majyariwa, Tarsisi Semana, Furaha, Mugisha n'abandi benshi bakoreraga icyo kinyamakuru, kikaba cyaraje ndetse no gufungwa n'inzego za leta. Amiel Nkuriza wari directeur de publication w'ikinyamakuru Le Partisan yarafunzwe, afunguwe arahunga. Bonaventure Bizumuremyi wari mu buyobozi bw'ibinyamakuru Umuco na Afrique Libération yahoraga agabwaho ibitero, afungurwa ahitamo nawe guhunga. Saidati Mukakibi na Nyesu w'Imana Nkusi b'ikinyamakuru Umurabyo bashyizweho itotezwa, igifungo n'imanza zijyanye n'ibyavaga mu iperereza babaga bakoze bakaritangaza. Nk'uko nabivuze haruguru, urutonde rw'abanyamakuru bahohotewe uko imyaka yagiye ihita indi gataha ni rurerure ntawarurangiza. Ushatse kandi uwaba yarigeze guhanirwa kwica, gutoteza no gukubita abo banyamakuru nta n'umwe wabona. Ikindi kibabaje ni uko iryo hohoterwa rigikomeza kugeza ubu. Ikigenda gihinduka ni uko abanyamakuru hafi ya bose batagitara inkuru, ahubwo bazinduka basoma inkuru zitangazwa n'ibinyamakuru bya leta, maze aho bicaye bagasubiramo inkuru ibyo binyamakuru bya leta biba bimaze gutangaza. Akenshi ugasanga nta n'akabago bongeyemo cyangwa bakuyemo. Kudatara inkuru yabo bwite si uko baba batabyifuza cyangwa batabifitiye ubushobozi, ahubwo ni uwo muco wo kudahana abahohotera abanyamakuru ubatera kwifata kugira ngo badatangaza inkuru zabashyira mu kaga. Nta gushidikanya ko iyo baba bizeye ko uwabahohotera yahanwa, batinyuka bagatara ndetse bakanatangaza inkuru z'umwimerere kandi zitabogamye. Abanyamakuru ni abantu, si abamarayika. Birashoboka ko umunyamakuru akora ikosa. Iyo ari ikosa ry'umwuga, inzego z'itangazamakuru zibishinzwe zishobora kumufatira ibihano zikurikije amategeko yazo. Ikigaragara ni uko iyo umunyamakuru mu Rwanda akoze ikosa ritari ry'umwuga, ahabwa ibihano by'umurengera abandi banyarwanda badahabwa. Ibi byagaragaye muri Guma mu Rugo yatewe n'icyorezo cya COVID-19, aho abanyamakuru bafunzwe bazira kudakurikiza ingamba zafashwe zo kuyirinda, ndetse bamwe nka Niyonsanga Dieudonné alias Icyuma akaba n'ubu akiri muri gereza. Nyamara abandi baturage bafashwe bagacibwa amande bagataha. Ibyo bigaragaza ko abo banyamakuru bataba bahaniwe ikosa bakoze, ahubwo baba bahaniwe umwuga w'itangazamakuru. Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivile Nyarwanda CCSR irishimira ko guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020, dukurikije amakuru dufite, nta munyamakuru wambuwe ubuzima mu Rwanda kugeza ubu. Ibikorwa bibahohotera byo ariko byariyongereye ku buryo abanyamakuru basa n'abahamutse rwose, ugasanga bo ubwabo bikumira mu byo bakora kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivile Nyarwanda CCSR irasaba icya mbere ko leta y'u Rwanda yakurikiza ibikubiye mu masezerano mpuzamahanga yasinye, arinda kandi akanarengera abanyamakuru n'abakora imyuga ijyanye n'itangazamakuru ku buryo ubabangamiye cyangwa akabahohotera mu mwuga wabo abiryozwa.
icya kabiri, irasaba ko abayobora imiryango n'andi mashyirahamwe mu Rwanda birengera umutekano w'umunyamakuru mu kazi ke bagira ubutwari bwo gukora icyo basezeranije bagenzi babo. Icyizere baba baragiriwe bagomba kutagitatira. Icya gatatu, irasaba ko imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange n'irengera umutekano w'abanyamakuru by'umwihariko byahoze ijisho ku bikorerwa abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo miryango nayo irasabwa kugira ubutwari bwo gusaba ubutabera ku bikorwa by'ihohoterwa byose bikorerwa abo banyamakuru. Soje iri jambo nifuriza abanyamakuru n'abakora imyuga ifite aho ihuriye n'itangazamakuru ubuzima buzira umuze, amahoro ndetse n'umutekano mu kazi kabo. Bishyiriweho umukono i Buruseli tariki 2 Ugushyingo 2020. Simpunga Loyizi, Perezida w'Inama Mpuzabikorwa wa Sosiyete Sivile Nyarwanda CCSR.